– 2015 rok powinien oznaczyć ostateczny koniec kryzysu Toskanii, wzrostem IRPET o 1,1%, jeszcze wyższy niż ten narodowy. Jeśli elementy niepewności, które nadal są obecne w scenariuszu krajowym i międzynarodowym, by zniknęły, możliwy byłby wzrost nawet o 1,7%. Ten scenariusz o toskańskiej gospodarce został wypisany przez raport IRPET 2015. Niespodziewany w szczególności wzrost eksportu. Od 2008 roku do dziś wzrósł o 23%. Wyższy nie tylko od wszystkich innych regionów eksportujących w kraju, ale także od Niemców. Przepraszam, jeśli chcę zrobić karierę. Jest to prowokacyjny tytuł konferencji na temat nierówności płci i tożsamości zawodowej, która odbyła się na Wydziale Uniwersytetu Sieny w Arezzo. Chwila refleksji i badań interdyscyplinarnych w kwestii nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami i stereotypów, które zawsze towarzyszą kobiecie w tworzeniu kariery. Z danych wynika, że kobiety są na pierwszym miejscu w obrębie szkół i szkolenia, przywództwo, które ma zostać przetłumaczone w świecie zawodowym. W sobotę 7 i niedzielę 8 marca Muzeum Diecezjalne w Cortonie i Mudas Muzeum Arezzo uczestniczą w Dniach Włoskich Muzeów Kościelnych. Okazja, aby odkryć tajemnice i skarby często niedoceniane. Muzeum w Cortonie oferuje obniżoną cenę w oba dni, a w niedzielę bezpłatne wycieczki z przewodnikiem od 11 do 15 zatytułowane Na skrzydłach aniołów. Także Muzeum Arezzo przewiduje obniżoną cenę w oba dni. W sobotę i niedzielę o godzinie 11, 15 i 16:30 można uczestniczyć w wycieczce z przewodnikiem na temat objawienia. Szare i deszczowe niebo powróciło całe miasto Castiglione Fiorentino 20 lat temu, gdy w podobnym dniu szef policji państwowej Emanuele Petri został zabity przez Mario Gallesi, terrorysta z Nowej Czerwonej Brygady, w pociągu Rzym-Florencja. Obchody rocznicy śmierci Petri, złoty medal waloryzacji cywilnej, rozpoczęły się od układania laurowego wieńca na pomniku wzniesionym na placu jemu poświęconym, w obecności wielu Castiglionesi i władz. Już 5. rok z rzędu Arezzo będzie gościć w piątek 13 marca trzeci etap Tirreno Adriatico. Zakończy się podobnie jak w 2014 roku, nie w Indicatore, ale na ulicy Ricasoli, w historycznym centrum miasta. Zlikwidowana nawet groźba ewentualnego strajku policji miejskiej. Niedogodność dla ruchu będzie nieco zmniejszona, ponieważ organizatorzy przygotowali krótszą drogę. Ale widoczność nic nie straci, ponieważ w edycji 2015 będzie aż 6 tras w Arezzo, jedna więcej niż zwykle. Confesercenti nagradza Brigitte Jimmy, młodą 18-letnią obywatelkę Arezzo, mistrzynia kuchni Międzynarodowego Mistrzostwa Włoch 2015, które odbyły się w Carrara 26 lutego. Dostarczył symboliczny kapelusz szefa kuchni genialnej uczennicy szkolenia Cook Swing, organizowanego przez agencję szkoleniową Confesercenti, prezydent prowincji Arezzo Roberto Vasai. Dzięki jakości szkolenia Confesercenti i jej wrodzonej pasji i chęci, Brigitte udało jej się wyróżnić w ogólnowłoskim konkursie. Anul 2015 ar trebui să marcheze ieșirea finală din criză în Toscana, cu estimarea IRPET având o creștere de 1,1% mai mare decât cea italiană. În cazul în care elementele de incertitudine încă prezentate pe plan național și internațional s-ar topi, ar fi posibilă o creștere de aproape 1,7%. Acesta este scenariul elaborat de raportul IRPET 2015 despre economia toscană. Surprinzătoare este creșterea exporturilor. Din 2008 până în prezent a fost de 23%.
mai mare decât cea a tuturor celorlalte regiuni exportatoare a țării, dar și față de cea a Germaniei. Îmi cer scuze dacă vreau să fac carieră. Este titlul provocator al conferinței privind inegalitățile de gen și a identității profesionale, care a avut loc la departamentul de la Universitatea din Siena la Arezzo. Un moment de reflexie și de cercetare interdisciplinară cu privire la problema inegalității între bărbați și femei și a stereotipurile care au însoțit întotdeauna crearea carierei feminile. Din datele prezentate, arată că femeile sunt pe primele locuri în cadrul școlii și formare, primat care ar trebui să fie transpus în lumea profesională. Sâmbătă 7 și duminică 8 martie, Muzeul Diecezan din Cortona și Mudas Muzeum din Arezzo au aderat la inițiativa Zilele Muzelor Ecleziastice Italiane, o oportunitate de a descoperi secretele și comorile de multe ori subestimate. Muzeul de Cortona oferă intrare la un preț redus pe ambele zile, iar duminică vizite ghidate gratuite la orele 11 și 15, intitulate Pe aripile îngerilor. La Muzeul de Arezzo, intrarea redusă pentru ambele zile. Sâmbătă și duminică, la 11, la 15 și 16:30, puteți participa la un tur cu ghid pe tema Buna Vestire. Un cer gri și ploios a adus întregul oraș de Castiglion Fiorentino acum 12 ani, atunci când, într-o zi ca aceasta, șeful Poliției de Stat Emanuele Petri a fost ucis de Mario Galesi, terorist din noile Brigăzi Roșii, în trenul Roma-Firenze. Comemorarea de la moartea lui Petri, medalia de aur a valorii civile, a început cu punerea de o cunună de laur la memorialul ridicat în piața dedicată lui, în prezența numeroși castilionezi și a autorităților. Pentru al 5-lea an consecutiv, Arezzo va găzdui vineri, 13 martie, sosirea etapei a 3-a de Tirreno Adriatico, o sosire care, la fel ca în 2014, se mută de la Indicatorii in via Ricasoli, în centrul istoric al orașului, dejucată chiar și a unei posibile greve a poliției municipale. Inconveniențele privind circulația va fi ușor redusă, deoarece organizatorii au pregătit o cale mai scurtă. O problemă nu va fi vizibilitatea, deoarece pentru ediția 2015 vor fi 6 pasajele prin Arezzo, unul mai mult decât de obicei. Confesercenți recompiază Brigitte Gimi, tânăra retină de 18 ani, campioană de bucătărie a campionatului internațional din Italia 2015, ce a avut loc în Carrara pe 26 februarie. A dat simbolic pălăria de bucătar la studentul genial al cursului de formare Swing Cook, organizat de Agenția de Formare de Confesergenți, a fost președintele provinciei Arezzo, Roberto Vasai. Este datorită calității cursului de formare de confesergenți și a pasiunei născută și dorinței sale că Brigitte a reușit să iasă în evidență în competiția națională. L'an 2015 devrait marquer la sortie définitive de la crise, la part de la Toscane, avec une croissance de 1,1%, selon l'estimation de IRPET, encore au-dessus de celle italienne. Si les éléments d'incertitude toujours présents dans le scénario national et international se fondaient, il serait possible même une croissance de 1,7%. C'est le scénario tiré du rapport IRPET 2015 sur l'économie toscane. En particulier, la croissance des exportations est surprenante. De 2008 à ce jour a été de 23%, non seulement supérieure à celle de toutes les autres régions exportatrices du pays, mais aussi à celle de l'Allemagne. Je demande pardon si je veux faire carrière. C'est le titre provocateur de la conférence sur les inégalités de genre et l'identité professionnelle qui a lieu dans le département de l'Université de Siena à Arezzo. Un moment de réflexion et de recherche interdisciplinaire sur l'inégalité entre hommes et femmes et les stéréotypes qui ont accompagné depuis toujours la réalisation de la carrière professionnelle des femmes. Des éléments fournis, il résulte que les femmes sont aux premières places dans le domaine scolaire et de la formation, suprématie qui doit être traduite dans le monde professionnel. Samedi 7 et dimanche 8 mars, les musées diocésains de Cortona et les Mudas Musée d'Arezzo participent à l'initiative Journée des musées ecclésiastiques italiens, une occasion pour découvrir des secrets et des trésors souvent sous-estimés. Les musées de Cortona offrent l'entrée à prix réduit tous les 2 jours et le dimanche des visites guidées gratuites à 11h et 15h,
intitulé Sur les ailes des anges. Au musée d'Arezzo, c'est prévu l'entrée à prix réduit tous les 2 jours, samedi et dimanche à 11h, à 15h et 16h30. Il sera possible de participer à une visite guidée sur le thème L'Annonciation. Un ciel gris et pluvieux a ramené en arrière toute la ville de Castiglione Fiorentino de 12 ans quand, un jour pareil, le chef de la police nationale, Emanuele Petri, a été tué par Mario Gallesi, terroriste de Nouvelle Brigade Rouge, dans le train Rome-Florence. Les commémorations pour l'anniversaire de la mort de Petri, médaille d'or civile, ont commencé par la pose d'une couronne de laurier au monument érigé sur la place qui lui est dédiée, en présence des autorités de beaucoup d'habitants. Pour la 5e année consécutive, Arezzo va accueillir vendredi 13 mars l'arrivée de la 3e étape de la Tirreno-Adriatico. Une arrivée qui, comme en 2014, se déplace d'Indicatore à Ruricasoli, dans le centre historique de la ville. Même la menace d'une éventuelle grève de la police municipale a été déjouée. Les inconvénients pour la circulation seront légèrement réduits parce que les organisateurs ont préparé un chemin plus court. Mais la visibilité ne perdra pas parce que pour l'édition 2015, les étapes Arezzo vont être 6, un de plus que d'habitude. Comme faisait chanter courant Brigitte Gemmi, une jeune fille de 18 ans d'Arezzo, championne de cuisine au championnat international d'Italie 2015, qui a eu lieu à Carrara le 26 février. Le président de la province d'Arezzo, Roberto Vesai, a donné comme prix symboliquement le chapeau de chef à la brillante élève du cours de formation Suke Cooking, organisé par l'agence de formation de Confesercenti. C'est justement grâce à la qualité des cours de formation Confesercenti et son innovation et sa volonté que Brigitte a réussi à se distinguer dans la compétition nationale. 2015 should mark the final exit from the crisis of Tuscany, with a growth that IRPET estimates is equal to 1.1%, higher than the one of the whole Italy. If the elements of uncertainty still present in the national and international scene could melt, it would be possible even a growth of 1.7%. This is the scenario designed by the IRPET data of 2015 on Tuscan economy. Surprisingly, in particular, the growth of exports from 2008 to nowadays, the growth has registered plus 23%, higher not only than the one of all Italian regions that are exporting, but also higher than Germany. I apologize if I want to make a career. This is the provocative title of the conference on gender inequalities and the professional identity held at the Department of the University of Siena of Arezzo, a moment of reflection and interdisciplinary research on the issue of inequality between men and women and the stereotypes that have always accompanied the creation of women's careers. From the data presented, it has been shown that women are in the first places in the school and for didactics, leadership that has to be translated in the professional world. Saturday the 7th and Sunday the 8th of March, the Diocesan Museum of Cortona and Arezzo's Mudas Museum will participate to the Days of Italian Ecclesiastical Museums, an opportunity to discover secrets and treasures often underestimated. The Museum of Cortona offers entry with reduced ticket on both days, while Sunday will be organized free guided tours at 11 a.m. and at 3 p.m., entitled On the Wings of Angels. At the Museum of Arezzo is expected reduced admission for both days. Saturday and Sunday, you can participate in a guided tour on the theme The Annunciation, starting at 3 p.m. and also at 4:30 p.m. A grey sky and a rainy day brought the entire town of Castiglione Fiorentino back of 12 years, when, on a day like this,
the head of the state police, Emanuele Petri, was killed by Mario Galesi, a Brigate Rosse terrorist, on the train Rome-Florence. The commemoration of the anniversary of the death of Petri, Gold Medal of Civil Valor, began with the laying of a laurel wreath to the memorial building erected in the square and dedicated to him. The event saw the presence of many Castiglione Fiorentino's people and authorities. For the fifth consecutive year, Arezzo will host Friday, March the 13th, the finishing line of the third stage of the Tirreno-Adriatico bicycle race, an arrival that, as in 2014, will move from Indicatore to Via Ricasoli in the historic center of the city, foiled even a possible strike of the municipal police. The inconveniences for the movement will be slightly reduced because the organizers have prepared a shorter path, but the visibility will not be reduced because for the 2015 edition will be 60 steps in Arezzo, one more than usual. Confesercenti rewards Bridget Jimmy, a young 18-girl of Arezzo, champion of the Cuisine of Italy 2015 International Championship held in Carrara, February the 16th. To symbolically deliver a sheep's head to the brilliant student of the training course Cook and Swing, organized by the training agency of Confesercenti, has been the president of the province of Arezzo, Roberto Vasai. It's thanks to the quality of the training course organized by Confesercenti and innate passion and desire that Bridget has managed to stand out in the national competition. 2015 يجب أن يكون مناسبة للخروج النهائي من الأزمة الاقتصادية في توسكانا مع تقدير بزيادة لإيربت بنمو 1.1% الذي بمجمله يعد أعلى من النمو الإجمالي لإيطاليا، إذا كانت هناك بعض العناصر التي تضفي بعض اليقين الذي ما زال موجودا في الوطن وخارج الدولة ستؤول هذه العناصر للذوبان. سيكون من الممكن حتى النمو بدرجة 1.7%. هذا السيناريو المستخلص من توسكانا الاقتصادية في تقرير للإيربت لعام 2015، والمثير للدهشة ولا سيما في نمو الصادرات اعتبارا من عام 2008 حتى الآن كان بما نسبته 23%، ليس فقط أعلى من ذلك لجميع المناطق المصدرة الأخرى من البلاد ولكن أيضا في ألمانيا. أعتذر إذا كنت أريد أن أعمل في هذه المهنة. العنوان الاستفزازي للمؤتمر بعنوان عدم المساواة بين الجنسين والهوية المهنية الذي عقد في فرع أريتسو لجامعة سيينا. لحظة من التأمل والبحوث المتعددة التخصصات بشأن مسألة عدم المساواة بين الرجال والنساء والقوالب النمطية التي رافقت دائما خلق المرأة المهنية. من البيانات المقدمة يدل على أن المرأة هي في الأماكن الأولى داخل المدرسة والتدريب والقيادة التي لا بد من ترجمتها في العالم المهني. السبت والأحد 7 و8 من مارس ومتحف أبرشية كورتونا واريتسو ومتحف موداس في المشاركة في يوم المتاحف الكنسية الإيطالية، فرصة لاكتشاف الأسرار والكنوز في كثير من الأحيان التقليل من شأنها. متحف كورتونا يقدم الدخول بسعر مخفض على مدار أيام المشاركة، والأحد سيكون هناك جولات في 11 والثالثة بعنوان على أجنحة الملائكة. في متحف أريتسو ومن المتوقع انخفاض المشاركة لكل من أيام السبت والأحد في 11 حتى الثالثة، وفي تمام 4:30 يمكنك المشاركة في جولة حول موضوع البشارة. السماء الرمادية والأمطار على المدينة بأكملها من كاستيون فيورنتينو منذ 12 عاما. في يوم شبيه بها قتل رئيس شرطة ولاية إيمانويلي بيتري الذي قتله ماريو غاليزي، إرهابي من الألوية الحمراء، في القطار روما فلورنسا في الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة بيتري. الميدالية الذهبية ممنوحة للمدنيين. بدأ الاحتفال مع زرع إكليل من زهور الغار على النصب التذكاري الذي يقيم في ساحة مخصصة لها مع وجود العديد من أهالي كاستيونيزي والسلطات. للسنة الخامسة على التوالي أريتسو تستضيف الجمعة 13 من مارس بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من ترينو أدرياتيكو، وصول ذلك كما هو الحال في عام 2014. انتقل من المؤشر لطريق ريكازولي في المركز التاريخي للمدينة، حيث يرافق الحدث إضرابا محتملا لشرطة البلدية. سيتم تخفيض مسار الحركة قليلا لأن معدي السباق جعلوه ليكون قصيرا، ولكن سيتم تعويض الخسارة في الرؤية. بطبيعة الحال ستكون الدورة لعام 2015 من 6 مسارات في أريتسو وهي أكثر من المعتاد.
كونفيسيرتشانتي يكافئ بريغيت جيمي والشابة ذات 18 الأريتينية بطل المطبخ الإيطالي لعام 2015 خلال البطولة الدولية التي عقدت في كرارة في 26 من فبراير. ورمزيا تم تقديم قبعة الشيف الإيطالي للطالب المتفوق من الدورة التدريبية كوكين سوينغ التي نظمتها وكالة تدريب كونفيسيرتشانتي. وكان حاضرا رئيس إقليم أريتسو روبرتو فازاي، وبفضل نوعية الدورة التدريبية التابعة لكونفيسيرتشانتي وشغفها الفطري والرغبة التي أدت إلى فوز بريغيت والتي تمكنت لتبرز في المسابقة الوطنية.